الو چاوانێ باشم سپاس دێشێم گەلتە باخڤم کەرەمکە ناوێ من شیرینە ژیە من 14 ساڵم من خشکەکە بچیکە هەی ناوێ شەرمینە پار من پولانە هەیە بدومەهەیک ئینە ئەس گەلێکە زیرەکم گەلێک حەش دەیوە بخودکەم گەلێک حەش هەڤاڵە خۆشیتکەم ببورە دل سەرتە درێژکەم من دەوێت سەرهاتیا من بکەیە هەستێک بکەیە هەلبەستێک و بجوانی پەیوەدارێژی من دەوێت بۆ هەمی خەلکی بێژی من بڕیارە دای پشتی ئاخفتنا من گەلتە دێخۆ سوژم بەلکی بهنا گۆشتێ من ببیتە ژەهر و وان قۆلە دارا پێ بکوژم ئەڤێن کچکت خودکەنە پاروک بۆ دینارە ئەڤێن کچکت خودکەنە زروک دکەنە خوین بۆ خویندارە ئەڤێن سەرا بوختانەکێ کچت خودکەنە تەلی سەدا تا vêjne ber pelê du rîbara evet kçet xwe dikene guhorîn bitinê bû xizm û kes û kara ji vedî mezintirîn tawan li kûçka mala me hate tûmarkirin xwîndariyeka berê 6 sala li ser milê min û xîşka min ya biçîk hate çarekirin şîna dezbênka landika wê hate girêdan û zincîrkirin hêşta ya şîrxor e keniya wê belatîng lê difirin belê ji vê tawanê ya bêagaya dilê min jî hêşta awaza evînî bû kesê lê nedaya hizra min ji behs û qesên eşqê ya valaya hawara xudê ev e çi dabû nerîtin maçiya ku me jî mavê xwe hebîtin dayka min jî ya xwe li ber xema me nagirît ew jî dê bike sera me mirît ez ya tirsim ji mirinê ji xwesotinê ez ya tirsim reka çûn û nehatinê ez dê gelek xerîbiya hevalê xwe kem dê xerîbiya dayka xwe ya bêde salat û şermîna xuşka xwe kem dê xerîbiya kolana me û edûyê dukandar û çînûka cîrana me kem vêre axiftina me bi du mahîk hat hinde demê çûna min a pêk carî hat tu bi xwedê keş min bibûre bi xatira te سپێدەیە و بێدەنگیە مەلای بانک ڕاهێلا شیرینێ ئەمرێ خودێ کرد قەبرکۆلی تەڤڕ و بێر هەلگرتن و قەستا گۆڕستانێ کرد دۆدۆ سێسێ بندیوارات ڕوونەشتینەویە پست پستێ دکن هەنتیە دوعایا بۆ دکەن و هەندێکیە خۆل خودێ دکەن ئێکی گوت شیرینê namîsa mala xwe bir û destên babê wê hate kuştin êkî got nexêr bêdestê wê agirê kûçkî kirasê wê girt û hate sotin êkî got pirêmê speqî êkî got ew ê xosot êkî got leşê xwe difirot bêbextekê got berdeman pîsiya wê kesekî hazir nîne bişot مالباب خرابê şirînê jî ji bilî min çêroka xwe bo kesekê dî negot bo kê bêjim kê te bigihînim evê helbestê bo kê bixwînim min sûsya daye te şirîn pişt rast bedê bicihînim xelkîn û gundîn û gelî kiçûk ra gelî dayk û baba gelî xuşk û bira rastiya şirînê ez dê bêjim nelvêre hemî dira şirîna 14 salî
دستین خو آگر برداخو اوه بو بر سواوه بو باب خو بو جواکی خو بلا کس نبیجیتن بو چی بو وی ولاتی روژه صد شرینیت بنخولی هندکایه بیانت کن هندکایه بن آخت کن هندکایت هاویج نچولی اری وجدان یان تو ماف مروفان یان تو دادگه و دادوان ده کنگی وان قبرا کولی ترسا من اوه روژه کش روژا شرمینا خوشکا شرینه دو ماهیک پیوندیا خویا تلفونی دیگل من بکت او جی همان بابتو همان وسیت بو من بکت او جی خوب صوجیتنو سردانکا ابدیا شرینا خوشکا خوب کن